Reka twongere tubaha ikaze inshuti za Deep Secret TV aho muri mukomeze mugubwe neza kandi n'ibyo muri gukora bikomeze bigende neza. Hanyuma ku muntu bitameze neza namubwira ngo yihangane asenge cyane yizeye Imana nawe mu gihe cye biraza kugenda neza. Hanyuma amakuru tubazaniye none hasi navuga ko ari amakuru meza ku ruhande rumwe, yani mu masaha make ashize aho indege y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavogereye ikirere cy'u Rwanda ikinjira mu kirere cy'u Rwanda ndetse ikaza guhagarara umwanya muto ku kibuga cy'indege kiri mu karere ka Rubavu. Yani ibintu bitakiriwe neza n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange. Reka tuze turambura iyi nkuru icyo u Rwanda rwaba rwavuze kuri ubushotoranyi bwakozwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ya leta y'u Rwanda yagize ati nibaraduha ubusobanuro. Reka tuze turebere hamwe icyo u Rwanda rwavuze ku ndege RDC yavogereye ikirere cyarwo. Maze turambura iyi nkuru. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko kugeza ubu nta bisobanuro birambuye irahabwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigendanye n'indege y'igisirikare cyayo yavogereye ikirere cy'u Rwanda aha ni mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu. Ibi byabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 7 Ugushyingo 2022 nibwo u Rwanda rwatangaje ko hari indege y'intambara y'ingabo za RDC yinjiye mu kirere cyarwo ndetse ihagarara umwanya muto ku kibuga cy'indege kiri mu karere ka Rubavu. Mu itangazo u Rwanda rwashyize hanze rwavuze ko rutigeze rushaka gusubiza ubushotoranyi mu buryo bwa gisirikare. Mu kiganiro umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukuru Arinda yagiranye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru yavuze ko kugeza ubu nta bisobanuro birambuye barahabwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri iki kibazo. Mukuru Arinda yakomeje avuga ko iby'iyi ndege u Rwanda rwabifashe nk'igikorwa cy'ubushotoranyi kije kiyongera ku bindi byinshi iki gihugu cyagiye kigerageza mu buryo butandukanye. Akomeza agira ati kugeza uyu munsi nta bindi bisubizo batanze, gusa igihari ni uko guverinoma y'u Rwanda ibona ko ibikorwa byo kwiyenza bikomeje. Hari ibikorwa byo kurasa mu Rwanda byabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka, murabizi byarabaye, hari abo byakomerekeje hari n'abo byasenyeye. Ikindi kandi hari ibikorwa bibera muri RDC byo kwiyenza nabyo guverinoma y'u Rwanda yarabivuze, aho usanga hari abaturage kavukira bavuga ikinyarwanda nabo bahohoterwa n'abandi bose bafite inkomoko mu Rwanda cyangwa se isura y'abanyarwanda. Yakomeje avuga ko ibyo RDC iri gukora bihabanye n'ibyo perezida wayo Felix Antoine Tshisekedi avuga, agaragaza ko igihugu cye gishyize imbere inzira y'ibiganiro n'amahoro. Ati ibyo byose n'ibikorwa byo kwiyenza birimo n'iki cyabaye bikomeje ndetse bikanyuranya n'ibyo perezida wa RDC aherutse kuvuga, agaragaza ko nubwo ahamagarira abantu kurwanya umutwe wa 23 ashyize imbere inzira y'amahoro, ntabwo washyira imbere amahoro ngo ukomeze kwiyenza. Kugeza ubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa 23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye muri iki gihugu. U Rwanda rwo ruvuga ko nta nyungu na ntoya rwaba rufite mu gushyigikira uyu mutwe, ahubwo rukemeza ko ibyo RDC ikora ari uburyo bwo kuyobya uburari no kwirengagiza inshingano abayobozi bayo bafite zo gukemura ibibazo biri imbere mu gihugu. Ibi bintu byatumye abanyarwanda benshi bibaza ese niba u Rwanda rwaba rwabaye insina ngufi. Cyo ni ikibazo bakomeje kwibaza benshi. Ubwo amakuru y'uko hari indege RDC yavogereye ikirere cy'u Rwanda yamenyekanaga, benshi mu banyarwanda biganjemo abakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaje ko batumva impamvu ingabo zabo zitagize icyo zikora ngo zihanure iyi ndege cyangwa ifatirwe mu kirere yari imaze kugwa i Rubavu. Mu busanzwe amasezerano mpuzamahanga agena ko kuba indege y'igisirikare y'igihugu kimwe yavogereye ikirere cy'ikindi gihugu bidahagije kugira ngo iraswe cyangwa hafatwe izindi ngamba za gisirikare. Aya masezerano akomeza agaragaza ko hafatwa icyemezo cyo kurasa iyi ndege igihe bigaragara ko ibikorwa by'ubushotoranyi biri gufata indi ntera.
hanini igihe bigaragara ko iyi ndege ya gisirikare yitwaye ibisasu kandi yiteguye kubikoresha. Iyi ndege ishobora kuraswa kandi igihe abayitwaye banze kuvugana n'abashinzwe iby'indege muri icyo gihugu, kandi ikaba iri gutanga ibimenyetso by'uko ishobora kuba iri mu bikorwa bya gisirikare muri icyo gihugu. ngo gusa mu gihe igihugu cyinjiriwe kidafite amakuru kuri ibi byose kandi kikaba gifite impungenge ku mutekano wacyo, gishobora kurasa iyi ndege, ariko nabwo habanje kubaho uburyo bwo kuyiburira. Ibi nibyo byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo Turukiya yahanuraga indege mu bwoko bwa Su-24, nyuma bikaza kumenyekana ko yari iy'Uburusiya. Ubwo Turukiya yabonaga ko ikirere cyayo cyinjiriwe, yohereje mu kirere indege ebyiri zo mu bwoko bwa F-16 zatanze umuburo kuri iyi ndege inshuro zirenga 10, ndetse yashimye iminota 5 nta cyemezo na kimwe cya gisirikare kirafatwa. Nyuma yo kubona ko nta kiri gukorwa cyangwa ngo hatangwe ubusobanuro, Turukiya yafashe icyemezo cyo guhanura iyi ndege yari yinjiye mu kirere cyayo. Nubwo ibi ari byo bigenwa n'amasezerano mpuzamahanga, abashinzwe iby'indege bagaragaza ko hari ibihugu bikunze kubirengaho birimo Korea ya Ruguru n'ibindi bitavuga rumwe n'ibyo mu burengerazuba bw'isi. Kugeza ubu u Rwanda ntiruratangaza niba hari ikimenyetso na kimwe mu byavuzwe hejuru iyi ndege yigeze igaragaza. Nubwo u Rwanda rukomeje inzira y'amahoro, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ntihwema kugaragaza ko yiteguye kwinjira mu ntambara isaha n'isaha, ndetse bigashimangirwa na perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi. Yangayo nguko ngayo makuru twari tubafitiye muri aka kanya. Ntabwo rwose ari ibintu byanejeje abanyarwanda muri rusange kubona rwose indege ya gisirikare y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifata ikinjira mu kirere cy'u Rwanda itabanje kubimenyesha, itamenyesheje impamvu y'urugendo rwayo. Ni ikintu rwose cyagaragaye nk'ubushotoranyi rwose bugaragara, ku buryo rwose igihugu cy'u Rwanda kigomba kuba maso isaha ku isaha, rwose ntabwo leta ya Kongo rwose ntabwo ikomeje kugaragaza ko ifite gukemura ibibazo byayo na 2023. Twavuga ngo ibyo perezida wayo Antoine Felix Tshisekedi yaba ari kuvuga ngo bagomba kugana inzira y'amahoro, mu by'ukuri ntabwo bigaragara ko ari inzira y'amahoro, yaba akomeza ubushotoranyi. Ntabwo biza koroha rwose no gukomeza kuryamira amajanja ku gihugu cy'u Rwanda, kuko ntabwo Kongo iri kugaragaza ko igomba gukemura ibibazo byayo mu nzira y'amahoro, iri kwiyenza muri ubu buryo. Mukomeze mudushyigikiremo kandi like na subscribe, muradukoresha ku nkuru zacu, muramukoze cyane. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Ciao. Turashimira kuza kubana natwe, nyaboneka nawe turakora subscribe, reka ngende mwibukije gukora subscribe kugira ngo tuzagicikamo n'ibyo tukugezaho bya buri munsi. Imana ikomeze ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza.